semua eba ne doso de ebedi mo tintiman no ebi ni se krobia reflex ante kotoko hene two say to baby o one also so at the ensem debi ama Colombia one man penya be de chira emu nsem nyina da ewo ha senom ye bebo awura mu ewo asokwa kropo ni masante mantem asenom na de hia wo aresa one sem de ama wo mu kro krachefo ya one so friends centrefo de ato ye nim eye de ensem wona no pay obeti emu nyina da wubo na enkontabuo bia ba beto dwa kire so my God nam ha senom wonum kenkan ene wonum omutimi kire no na kyase ye kakra bi wo de toto wonum a wonum enim na kyase no akwaye awrehosem ya emu enkontabuo nsem nyina da ebo asenum a ye de eba besomo ye bebo awremu ewo wanchi ene ne portable na nse yade abone de road ya kire mo wode wani ekire ho akire di bia wo kire se ni mobile phone tetefo yi bia yira enam so waman kwada ni nyina brunua na nanoma wonum watan konwa asase so wanchin so no ede ensem anu ye ena wonum ede ma chechire ni ensem ni afoforo bia edika na editie ne na no pe mo somfo ohine re ma me akua yeboa asia mama transe amede ma no begu ho asew ede amamuna ya kai se Sompa 93.1 kasafidie so wote yankade fra santemantem ase no no brekro na Bruno Mansam Kropos Nyanimo, Aya Sompa 98.9. Sounds na Bruno Epoya Mansam and Kranza South to be precise. And once so Aya Sompa 90.7, Equia Boachiwa Asempetia Papatos, Apamda da one munina Eboye, Alpha Cassiana to Apetia Mamash, Amafo Honsono, one etimi etiebi. Ko Facebook on social media handles no, Aya Sompa 93.1, and also Sompa TV Ghana, YouTube no Aya Sompa TV. Twitter Sompa TV /Sompa FM www.sompaonline.com and semni nyina danso no yabone bedem makosa ni bie na kenkan wo de FF free ho afa yenhwe ensem ni kyeremu akasa na yentimi enfa ennan mo ye hwensem na se e de free crobia arefra sante kotoko hini fie otumfo se to ababi otekra rete brawe wo maso na watini fie na ne yonhwe nanimu a Colombia mampenyi Madam Francia Elena Marquez Mina wano na pia we wane ne dom na ne nyina mu no ene sa wano ane oba ya waye bibini kra wodi kan ya Colombia man mu no watimi ababe ya mampenyi abedi akire waden slasha hihye so wo mayimo ene wo se da bi krobia woni rasa se bia nsoso no wode wo hwe so nte no wadro maika na ma se no de wontimi mu anichie na wontimi ena ne nani nkwa wa bra sante mantem kropon wote kwakwa so ya de dia no wontimi enfa ensa emeto ensayem eno nam so wone ne dom nyina ebehia ye bra otumfo se to ababi onyam kese ehu wonom no na akwakwaya enigensem eno nam so ama otekrare otebrare nwoma so otumfo se to ababi otunanum tuo kire se ye enigisem wo hwe be se finhia ha 9400 years ago ya kire se broni kwakwo na hwetentententente obese se bibi man ede ko ye yakayaka de na kire se na onim se ebi ensa ma ha bia na sa wonsa wo chi na so no ma me Francia waba memo abedra sante mantem no wura nhia na de edi adansi trodo se nananom ya yo mu befa wonum koye no ebinom na kyese ho mfaso aba enne wonom soso no ede enseto nsayem to wonye na afam de se beya empuntuo ene enkoso bekoso ewo amamienu we se entem yankonkotie otumfo se to abebio. And some of our ancestors were taken away through no fault of ours. Going through the gate of no return. Little did we know that when it was prophesied that they were going and not to come back, here we are with you here, sitting in front of us. So that gate of no return was not to be. Therefore, we welcome you here again and know that this is your home. Pray so that it shall be so. You have been the vice president for about a year or so, but I know you made this is about the second trip to Africa. That is your desire to come back to your ancestors. I know you made the first trip to South Africa and other places. There you are in Ghana. The first trip was to Africa. The second one is to home.
Ebusiafo Krobia Refra Sante Kotoko Hine or 247 to Abebio. And our no so de ensem to Colombia Mapenia be the training Mammy Francia. Ya watcher said, Nana Motso, ya ne sa shedi can or baby be mem now so dear Tosum Yanone dear, what in any atrefe and ne Krobia a refre Kotoko. On one casanetina bia no a ya benchia. Nano see ya pe. Ena Colombia mapenya be die wano so efa ne kasama fo encheche mu so ede ensem etu dwache se amani mienu de wodo ene emputuo no eda so eda ho dada nanso no waben se de otumfo aka no obe ne sa ama emu ahyekena na ayereyere kete na timi abo ma emputuo nso no ene yedie aye amani mienu we se nso echefa Kingdom. Me siento muy honrada y un poco nerviosa. I feel myself very honored and I have to admit a bit nervous. Soy una mujer que me reconozco afrodescendiente. En estas tierras están las raíces de mis ancestros y ancestras. I recognize myself as an African descent. Here in this land, they are the roots of my ancestors. Ellos fueron desterrados de estas tierras hace 400 años, llevados en condición de esclavitud a América. Y después de muchos años de lucha, de resistencia por la libertad, hoy yo regreso en condición de libertad, siendo la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de mi país. My ancestors, 400 years ago, left this land on a very difficult conditions as slaves. Today, after many years of fight for freedom, I come back to this land in freedom. I come back here as the first vice president of Colombia with African descent. Thank you. Ebusiafo na chese de tene kenso Colombia mapenya be de tre and I always an krom kasama na interpreter and so ede emunchire mu man was say e wo mo bedru Krobia Refra Sante Kotoko Hene na nimo no wa hu sas ene ho afo wa ye nwunu na nimu atede enije bia banafa na so no wa hu se wa befia nkasa yakayaka de ya America abrofo ene abrofo bi e ka ho ebesesa wo my Ghana ya nananom ede wonom ekokọ fam no na chese ya rewo se na so ni nyina mu no aba be wie sefa hudie ena aye wonom de ne ogina ono ankasa ne mai eso wagidi sahakrampo no ena ebia ni fru masha na se ne nsinimu efri hasenom etu obehwa ma bibia so etimi akoye yet one some that so maybe abetu mpona akonanim na yedie aba eya adehye no afando do na no eya na ejina etu ogegye so na no ena account Ghana Revenue Authority wonom ne adwumakuo ya aban no edi tumi ni nyina hya wonom sa ya yeto ho sem no wonom ehwe edi ho dwuma na wode wani chemu mensi bia no a wonom ewo wonom akache ewo ho ye nyina bedi adanse asante mantem asenom ene efie kakra nie ena asokwa kropon no wonom ete wonom ho edi free kumase kropon bedwa ne ho na ne nyina mu no ena wonom kire se asakwasi kwanso wo gina kwantia ade a wasa wonom akaseti mi ye na wo de bo mo ho bra ema empuntuo na duru ade hya boboa no ne nyina asa akodi empanyimfo kroponfo ne ho eno nti wo srese bre na so wonom hwe no mu nya efa baabi emfa ma wonom property rate tax rate no wonom nya ma wonom na nkoma kasanyeje na timi abo matimi de aye bibi ama ade hye no so ho atọ wonom ewo asetene mu presiding member ya wono ewo kropon no emu aso kwampesu aso ho eye wonmonyafo Elliot Fosubano wona nsentrefo ebon komo wa bra wo friend nsentrefo nhyiamu no wona ne dom ewe sansem sei ede kyereye so kwa de na ka de ho nti enye won ase no am bete me ya adwuna ye tie ho kwa na asa no efidi kwampo no enu se de revenue ni nyina ba na bese bete ho na so na adun dan kwa tikese ewi adwe so dai pa nya sam ni die mu no ohun se etie ho ye ma ye tie ho ama so kwa esa se ye mpuntu o hwa so kwa na ka ye kra behwe na so mretie kakra ya afie ba mu no
Ghana Revenue Authority and your agents and now some decoy from digital city solution. Yeah, property rate in Abaji and Baum and the revenue in our platform. It's a some members who say almost so now my name. Can I last quarter return Kania about a motive to choose you and put on in consistent and at Siena, Namada said the said, among the national. As answer a how it's a Mishia, will be a teacher about 1 year. Aha, and the idea budget and the action plan by the two. The budgeting action plans, a chance so no IGF for so who are a play. For instance, your footbridges are there, the IGF Nequacoye. And so by says here, IGF need to be better money to implement a budget no and action plan. It's a house I did to me, yes, I'm Raha, don't quite the fast. John members no about more programs in your area. And I'm going to go, yes, and a company of the fast. Tagi back about and say, and yes, I'll do my corner. I'm moving the Emuno, I'm moving some alpha cut, alpha pine passo. I've been with the property rate now. As a car park is saying, you have previous records, so it's made 2 million, it's made 1 million, it's made 3 million. That is not even end of the year. First 2 3 quarters, it's a sales can. Now 2 3 quarters as at August. Let's imagine 27,000, and 30,000 crash. Now you're quite say about. Emusia for the Yatsini Ken Ayera Elliot for Subana Wano and also Quacroponimo, where your presiding member Edema Ewofono and a Equotia Nwing. Yabwa and Senfo Fromo. Afibia wiase nyina eyi dakro esiho e de ebu enkwompo e de hwewachi enkontabu ehwe wonum onum akenkan na wonum kire ene wonum a wonum enim saneema no eyo na ebi akwaso namso nte no Ghana Statistical Service enso e de ne ho agemu bi namso enkontabu ya wonum ebu ye no abeto dwase akato ne bro na enipa bese million no enwotwe ene wo mem hase no ma wonum akenkan na wonim akire ya we akwakoye arehosem kese na no ena enam so mpaka sefo ye ne owura wore kusi asante mantem kropom hase no enkontabu adwumako no wone ne panyi kwankyerefo ya wono etua no ye ne no ebu eye kasai ho enkonta e ma ne de chechemu ma ye se ono akasa no enkontabu no na oginamu bintini senia enema esikoye ene de owo e de esoso no enkotie bi na sansa somo ya na me kan hu ba mi bi mu akoten na ya na ya wa fashion bi a ehono mo no ye bi fa ebi a wakosu otumi tro otumi kenkan kasa otumi kenkan ye otumi tro aha anti ye wi bi a no ya sansa be so de ba ma ehu ye and so ya nipani bora ontumi ntro ontumi nkenkan kasa bia de be ma so ya kan ni a ontumi ntro akan no ontumi nkan ontumi emu akonta de kan ni mu asi no aha ontumi asa ya no kware se nipa no sa especially oko ayi northern region Hanuma bedre entmetro entmenkenkan so dia de say sa ahodo ni na bika ho ampanifo amabu bi osa ya ka mo mutmetro kenkan na ya di shot epi obi a wadi influencia eko mo ma bi influencia abeko no omo na say ye bisa sa di na ye bisa omo de onya influencia na ye bisa no so ya tani say so I mean to my offer for Shanti, but there say ya bibia ya person bisa or what dia was so pan and dia was from na usually I attack him once dia I'm also there and na ya usually I can't want them. Emusia asante matama sen menkontabu adwumedie no panyi kwankyerefo ya wono etua no yerakusi ene ekotie no yebo awramu ewon senfo from na emom yetu fa so akode ebresiamo ya wotu ani semojabum ede efri eya asante matama se de ani achemu wanchi ya ni nyina so no ewo bono matamu na ewo ene beto dwa se wanchi kropon ni mo no ene asuku bia ho ede St Paul's Anglican Basic School ya no ewo ho cheche ni bia wono so no ewo di dwuma ewo ho no eya ade a wo kire se ne phone mobile phone tetefon yi bi ayira na osusu ese enkwada ne bi ena afa no nam so ntino okoto so ya say ye create you say yes ye ne dodo mu ema wo de ba ko sha kwada bia asem ene come here akwase bempa
begyina ase no me akwasi bempa na kosua ne kitao no waka de aye na se me na mafa mobile phone na se minim hu bia enso asemasi onkume ma kwofo na se nkwada no keka enso hodo na ya sante mantama se no mkwayi enso akese bi krampo no nkwada no edegeye na wei na nananom ya wonom wo wanchi na nanom atankonwa sase so wonom se panyi entena fie emasefo emfo nte no womma kwasi besena tabia ema medi wonom so ema mese wonom koda ense wonom enkyere wonom duabo na dachi bi no obi kasa 12 anasa ba ko mienu a wakwa agofa kosia se me kwa akobodua ye no ani sen na amen asem bi se na nanom ho ya betimi edi akwakodan wonom te no se bibia ba se ba no ato obo ase no nam so nte no wonom akwakoche abrantia idedua ema enam so nte no achiame hene ya wono ewo wanchi na nanom atankonwa na nadamwa kwasane edusi poku kofa bai ya wono etoso enan woni nsentwefo ebonkomo ema kwanya wonom ede amamre ene amane ejinemu ewo chechire ni no so afa no yenko na yenkotie ebimra edusi poku kofa bai ni wonji achane pese awofo omommawo Anglic primary school or say who say adia eba na sanlen amfa yie pra nji ye che no anope ya be ya mamre a wo say ye school ho ama bibi e twa boko nji ye twa diabom nti everybody a ye chene de bia ti se me na ya chene de bia duada nondu anopa nondu chene wo na man ni petition enye edu ho a ye nyina ye wura wo ye obeka na ebeti ti se wo nyina mesremo wanchi ha ye modua ha is a teacher ni bi person of this one na nkora bi wa oba obodua na ye bechiwo de bia na eka ebebo na de na ye nyame na meka ntinka uduru ni wura ni ma ana obeche nkora na na me pese omodi hiam se be ya omonkaso sade wo ehu school ha nye hu bio ya yi bibia firi ho okra bia wo so kosia no ya di kosia na ya ye amamre na dikama nti bia nyi sanse mu firi na giri ewusia for de yetse ne kan eye wanchi achiamehine ya wono ewo ho na nadamwa kwasane dusipoku kofa bai ya wono etoso enai na chese chicha twebua Emmanuel ena ne ho achiri ni ya chese hwe Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 na ni mobomobo ya chiri dodua wogina ehwo no yet one sam no so na ya firi ho asa ba ya chifi se yen kasie boy ayesese be yenuanom anwunafo wonom asa abojai bi enu ti ya sa ba sante matama senu biem na enumu no ena ye de ye ni echiremu ewo atwema enwa biaja kroponi mu na ekro ya ye frɛ ne kontomre eben kro ye frɛ no enfensi osofo po kwabra ekrom na MA school basic school ye no ewo ho no eye mpanyimfo ahodo ya wonom di dwuma ewo sukum ho ekyerɛ sɛ enye adika enmuakra ma desuane adekere enkosunti no wosre ese wobia ni nsem ewobie aban panyimfo ankrenkre ese wonum emra wonum emwa sebe ya suku no ebetimi agina ne naso na fa ne ntampa fra dache ye pekuku dam ene nintin so a yenya bi e de free kontomre eme basic school for enso emu na panyipa ya wokasa ye eyo monyafo Peter Agali wono na wode wani ekyeremu ewo ho a wo di dwumaso edema adehye ya wonum ewo ho wonum finhya ye toso aduasa enum afahye ya na wonum edie ena enam so opanyin eda ensem edi edekyereye challenges ne de ewo ho pa ebini se school dan esi ho a enwie payen but teachers quarters no yame adom kuro no ene NGOs no esoso ya sene ama yetimi asi new one etimi for teachers ensia a ye wie
kura miasa eti quarters mu teachers me yehwe se next term so ebi baba batina de aka no na ye wodada ewo ho so a teachers no enan etimu nti teachers quarters na afam no yebetima aka se aye nisa na nkra no classrooms no ena nya kra okọ keji ho a keji dan de enim se nka wo se etimi si wie na nka ye draw normal wo ho na de wo se kra ne ba wo di kan esua kenkan wo so no dan na eye apata esi ho a ono ne ye bota ka se pantia e ma ye to nsan fra adofo no se o ma so ya sene se de be ya ye be peja keji dan no se de be ya be wie peye amaye Awusia de yetine kan eye school penny headmaster ya wono eda kontomre MA basic school ano won monya for Peter Agari na no si ya pe e na odi kro ya wono so e won kontomre kro ni mu na jaw apreku wono so e de kakra eso so a ni nyina mu ensem no oda na di sei edeni ade tituru kura amadaro mo ba e be hweye na se de e kan school na bakosem no na school ni ha na school ba ye no edika si keji na keji na ne ayetan enji nkra mbekum no omu bambo no edin owo mu anu adwana bafie na ewo mu ana ne ho ayefi enunti ne school yi mfia bia san mu di adititu ana de anim so se keji dan no ye be se sin foforo na ye be sin foforo ani ehia adofo mu a eni aban mu a eni obi a obetima abo akuro yi bia na ye bi na empa ho na de adu no ye stresse omomodran no manyin nka we disi so na kru no ayi school no omeboa school no na school so nkonkan se de omo hwe no ba bia no sa de se de a ye de to aban no de wakasa ye wodi kro ya wono ewo enkontom ne kro ya no eben enfense ewo atwema wa biaja kropon no mu ewo asante mantema se na no jaw apreku ye boremu ewo kokko ho ensem ene ekua yo ho ensem na akato ne brother chese afi eba bekwa awie ni tin dan da anasa afi bia se de aban no ye no eya na kokko bo no wo pejam kakra se be ya na no makuafo won ma heso no won penten kwa won fifre ya wo tie no obetimi enya so enigye ewo emfasodie mu na no ena sabre ya yekase de kokko bag no ejina sidi no ahanwotwe 800 Ghana cedis na no ena enam so te no kokko akuafo bi awesa wonom sem edi gu aban nim se enche ebi abosomi edi anim ya no obehwe apagya kokko obo no nanso no wo kan bi edi ato no so senke be ya won hwe se be ye ne nimpagya no ene ewukum wa nanka watwa ne tiplekon woma ne nkosoro se be ye betimi aboa wonom ama wasetrem yedie so no wonom ensa etimi aka na no ena enam so nte no afi atwa mu no eye kokko akuafo nyina de ye bo na baso pa se ne wo memu akuafo nyina wono ena edi ntintinman wo ye best farmer wo de ensem eto aban enim se yenko enkotie. For the first time in Ghana history, this be in October, first week in October, Friday, and it be cocoa. But one to reason the minister near Bano Kokasa, Omumiana earlier, a bois a queer form. They say, where cocoa price, a cost of and the farmers, expect to say, a ban by me, no matter to cocoa boom. At least, Yanya cry, 1,000 per bag, Yenny Besso. Oh, the Fiameson, for Yankaya, a ban of confidence affecting her. What do you want? Go to be a cocoa in Patabrona by him. What do you want for running? But they say, I go to was cocoa in a essay, Yadiashu. Emma, a journal toy and a hopper, I feel more. Muko in a afro. Osia de yetine ken eye omeyi a best farmer ya 2018-2019 wotimi fa basobode se na nanoma kuafo nyina no wono ene hene ewo mem hase nom yewra Charles Jamfi ene ni din na no si ya pe ne yewra fifi buafo wono ne panyi kwankyerefo ya woni amansa dinkita ho ede makoko board adwumakuo no wono so kire se sa akoko ntumo ne krampo no eni a kire bia wo ene ne kire ya no ebeba The woman said,
Cocoa Born, yes, you were Genetuku, one of the sage Manasha was a form police surprise review committee. Cocoa Board Kahu, Bank of Ghana Kahu, as well as risk assessment, so as well as few queries, so your statistical economic research, or to Cocoa for a team. Now, I feel I've shared any amount who are a course with you many Sika Sem Cocoa, no water, said the cotton or Manone, anyone in Nina. You were sitting there. Said Genetuku, I want to say, now, said the SSA, no, Nemen Danyame Sepa, I was anti-Nantemu, a honor, or Mampeni, the Buffono, at the Betuga. Said the Rebecca, so Yama. Simpoa, Seco, and Cape. Have you a mampeni the Betuga there? A bayer into a center in the Rebecca, so see any boy the Betuga, and I see any boy the Betuga. If the rest say, Ubia, Inya, Abutoyemuna, Yesha say, Limendano, Mampeni, Eddie Bia, a funny who be in Ano, Ajiatu say, a boy, the boy made you money to Miakoso, not all the other Betuga. I will see a day at Sin Kane. Eye penyi pa ya wani amansa edingita ho ede makoko bodo dwumeko no ye rafifi buafo ene ni din na yenwra mo ewo eye Bank of Ghana na sen ena wonom ede to dwansa wo hwe bibi mem hase no nyina ye nyina no ye ni da kwan se brebia eni akire enchekora no ye behwe ede sikakro se be ya ye ne ema nyina no ne ye dwade mu nsem tikiro no ebetimi akoye ede amayen eno nam so ama Bank of Ghana sikakra bia batan eto anamobi ewo ho eno ne dom kuma no enso ne NDC amanyoko no ebia sori agina sa decision na se agina sie ya Bank of Ghana wonum ede abano wonum ene wonum enya dwen ne yese anwumo hwe no eda eya na yete efiri ni wura ano yenko tie ye wura semi jamfi ya wono eye nkitahode ebofotene de ma amanyoko no wone ne dom bra na wonum ekasa ede ato nsentwerefo anim wo aye agina sia epanyimfo asi ya wonom so ne nye ho no wode nsemu entremu ede ma yese. What has happened in court today is very refreshing. As you noticed, the court agreed with counsel for the respondents, lawyer Eduji Tamaklo, that the injunction application filed by the Ghana Police Service is irregular because it purportedly brought the action in the name of the Republic without due authorization from the Attorney General and Minister of Justice, who is the only public officer vested with the authority to bring actions in court in the name of the Republic. The court says what they did was wrong, and the police has pleaded for 7 days to amend it. We thought that we could have dispensed with that, and the application moved today because of how pressing the Occupy Bank of Ghana demonstration is. But clearly the police will want to buy time, so they have to plead with the court for 7 days to amend the process they have filed. And so we agreed with that. A new date has been set for that. But the good news is that a fresh notice, according to the police, has been sent on them by the minority caucus. Yera Sami Janfi nkitahode ebofotene de ma NDC amanyoko no ene one demonstration a protest omukasa won be yetia edema amrado ya woda Ghana sikakrabia batan ya no won nhihya ya ne nsem bia ene ne dwumadie bia wodie ho no ena prosifo ekire se enya ade a won betimi ade o manyanka September bosomi e wo me ne da na etosunum no ena wo yes obeye protest na so no ekowie mu e wo court ya court de injunction eto so na so ne nyina mu no wo kyese kia ne ke bosomi e wo me ne da etoso edumie no sa protest no ene ebeba so se bibi nso be kira wonu bebom e de akire adehie yanko Facebook no na yankenka madwen kire kakra ya mode aba na veteran ni eje kreku ena ono so etrese birthday kese pa wade ekwa mono akasa ne nkofo sweet aunt ma Jane tachi fawasama amasamai ena wahine banana asiedu ya wono so ewo wuntumi radio yo yama wonom nyina happy birthday nana edusi poku wo se kasia no edem kama pa
enso ewo baabi a wo no na ose ne nchia ekwa ma Dr. Kwabena Ampofo apia State Housing Company Limited and on so edi ne dwuma ye da se Blessed Sun Asante Mampon 2 p.m. no or say letter commission no wonom hwe enye adepa efa limited ID cards no registration ne ho na wonom ehia na se nyina no ye hia asumdwe ewo Ghana ha se no fi se Ghana eye asumdwe eman 2 p.m. Mampon yeda se Samuel Kwadwo Ochre eno se Ghana and Samuel Kwaso de se tie ne eya asem Kwadwo asem pa furniture ways and so ede aba one also say news no edempa e wo habusiafo ye fa ne nyina ensi asenom na ye fa se de kase e mayura Asante ye boa Benedict wono ene semufo panyi kokwa Veronica Jando me nua ba ye say ya se wo yale minimo kokwa ba bia wo bia mechia watenya kopon fa na yare sabasa no ento so news screen ni nyina e boa ye akwasua somua so del ono so na se da form enche ye be ye yem se memenda e be ye nti ye mamu nyina kafra wate na ye fa se da Emma Kelvin wono e na MC a ohwe ye e boa ya social media handles no wotimi e hwe ye Facebook, YouTube, Twitter and e online no and so can be the free so so na kwa just sempremo Brad Dave and the drum so e boa ye e wo TV MC a homa wo share live e wo Sompa TV yes I say nom achia mupi Adam wase na kasie Sompa 98.9 e twafa ho e wo sunya na kwanya kwa bro no mo chia minimo and the drum ni nyina me chia mo bumpa so wa pomu ye e na akwia boache wa sempeti ane ne drum enso efa ye e wo eye nkranza Sompa 90.7 na yes sorry so me did wo hene rema me akwia ye boa esia magana fapim dwumedie no na ya boa ma libia boga wode ba beto aso e de amount kwaso a e ma wafidie no e na hase no